August ni somni zirtom ni kan lo thleng vele tarang mai tun tum kan video a hian khovel chanchin thar langsar le bengver zualte kanan chop chuak ani United States President Joe Biden chuan Taliban firfiak ten Afghanistan a thuneina an channuwa Afghanistan a America mi omtelak chuakim ani ma chuan US sipaite chu Kabul an chun som zel don ti asoi ama a inremna anlo siam to angin Afghanistan atanga US sipaite lak chuakim mun ni August ni somthum pakhata ruat alo ni to a ma se ni lai ni khan President Biden chuan America mi te lak chuangai an chung chuan andam sipaite hi anla zel don ti soya engchen nge po se ani don ti ro asoi langlo President chuan Taliban te hian Kabul atanga America mi huai chuak tura US sipaite malak na apo an pui ni in asoi bok US sian an mi le sa te ba ka US sipaiten chong le tu atana an lo chorthin Afghan mi singa tanga sing ruksa nga vel chu lak chu an tiamani Kabul atang hian America mi sanga jani chuang hruai ho an ni to Taliban firfiak polten Afghanistan thuneina an chan nuwa Taliban commander le senior leader Anas Haqqani chuan Afghanistan President Louis Hamid Karzai biain sarkar thar siam dan tur chungchang te asoi pui meeting a hian Karzai hi Afghan National Reconciliation Council ho tu Abdullah chuan a troi omani firfiak ten Kabul anlang nuwa Karzai le Abdullah te chuan Taliban huai tu hlun te hi biain sarkar thar an siam tura Taliban member ne lo te telve an ni thei dan tur te an soi dun nia soi ani Taliban thupuang tu Zabihullah Mujahid chuan ama an sarkar lo siam to ang nilovin sarkar thar hi huam zau zo ka siam ani don ti alo soi to ani khopui chen khata Taliban ten thuneina an chandu lo na lan terim flag waving protest nei ania nor huai ho zinga mi engamaza chu Taliban firfiak ten an ka plum nilai ni khan Jalalabad khopuya pungkhom te chuan Taliban flag chu potla in andam flag kanjara Taliban du lo na thute an au pui bok pungkhom te hi firfiak te chuan an kap zuya an satellite tha lo la tu video journalist chen kha chu an vozui bok ani nimin khan Kunar province khopui Asadabad ta rally huai hot ani boka rally huai hota tel engamaza chu kalum ani bok ni in soi ani report then khata ero chuan in nek boina awanga thi ni in an soi thung khopui danga po Taliban du lo na hi anlan tira Taliban flag ta chu an pot ther ani Afghanistan first vice president Amrullah Saleh chuan nor huai hota chu a thlop thu so in huai sen taka anram puan zar vaya ramdang ta na ding tu te chu zana hlan ti soi Saleh hi Afghanistan rama aloma president Ashraf Ghani atlan chian huwa caretaker president anga aum thu asoi bok Afghanistan a rorel tu thar Taliban te chuan sarkar thala kalphung thajok siama media le meichia te digna chanvo za sakan ni tur thu soima se heng te hi Sharia law in a huam chin anga kalpui ani tur thuan soi hei wang hian eng ang takin nge rorel na hi an kalpui don ti hriat thiam ala har hle ani Taliban te chuan rorel na a Islam legal system Sharia law hi an man tur thu an soi chiang to ani he dan hi Muslim ten an ni tin khosak phunga an zom tu ni in chong trai chong hei le mire thei ne na thil pek chungchang te po he dan zul vekin an ti ani pathian du dan anga khosak theina turin he dan hian apui ti in an soi Sharia law nwai hian poi khoina chu category chini hat le tazir ra an thena hat thi poi khoina lian tham hremna na tak pek dan tu siam sa ania tazir ero chu hremna pek dan tu chu Justin an ngai tu chop thun hat category in a huama hian ruk po telin ruk ru chu akut tan sak the ania uire po huamin uire hria chhuate chu lunga den lum tur an ni bok
heti la hian muslim ramten hat poi khoina hremna hi an hmang vek lowa hremna na tak an kek ngo chungchanga muslim zinga ngai dan po a inang lo hlom hle Taliban te hian meichia te dingna chan vo za sakani don ti soi to ma se thu neina an chan le nuwa Kabul khopuya dor abikin beauty salona meichia thalak an hmelanga tar ta chu an ti chia saklom ani Taliban firfiakten August ni sompanga a Kabul khopui an lu ve le khan Afghanistan President Ashraf Ghani chu ani lala in ramdanga tlan chinga la hei wang hian minister tengei po in an soi selani report then khachon Ghani hian kar paliba ka sarkar sum US dollar makta doi ja somru pokwa zeta tlan chu pui ni an soibok Ghani hi atlan chian ram hriat mai ani lowa Tajikistan Uzbekistan le Oman rama te kal ni in soi a omnu in nilai ni khan United Arab Emirates UAE chuan Ghani le chung te hi an rama an omti an soi chiang ta ani nilai ni khan Ghani hian UAE atang hian video message ti chuakin man motaka Kabul a chhuwa san na chan chu ti sen chuana thleng tur ve na tan ani ti soi kumsang khazakwa somkwa poruka Taliban firfiak ten an ka hlum anram President Louis Mohammed Nabibullah anga ka hlum ve ngal antum nia security official ten an hril thu a soi bok sarkar official te thuro nanga kal ani thu a soya hei ba ka hian sum tam tak tlan chua pui nia an pu na chu thu dik lo ani ti na soi kawei scott le thom hnotlem te nen chau ka chuak ani ti in a slipper takngel po alak lo thu a soi an pu na te chu thu dik lo ani ti custom official te point an soi thei vek tur thu a soi bok Ghani chuan Afghanistan rama chuan ki le ngei atiama ramdanga omreng atum lo thu le a ki le na tura in biang na po nei mek ani thu a soi Afghan ram ro re na veng him turin theitop a chhuat ti soi President Louis Hamid Karzai le Taliban hruai tu ten in biang na an nei chu a thlop thu soin in biang na hlo tling tak an nei ngei a bei sei ti a soi President Biden a kai hruai sarkarin Afghanistan a chua sandan ningnel lutuk le din mun lo om taka ding tura America mi Afghanistan ala om te ngei po ada thua hian Biden a du lo na movement America a alien cholea Paul nung bera chuan American mi pui 70% zet tin Biden hi president atan an du to lo thu an soi Afghanistan ram Taliban kota atlu sopta hi America mual phona tok phoka mitam takin an ngai meka he thua hian Biden le Taliban in kara thuruk maktak aumin ni ti hi khovel mi ten an zodan ani mek ani hun alaron kaldawanga eng thu le hlange alaron fia chho zelang chu Haiti rama magnitude 7.2 ana lir hingra phlak thlek thleng awangin nilai ni thleng khan mi sang ni za somriat pakua an thi torti Civil Protection Agency chuan a soi Haiti khopui port out prince atanga kilometer za somruka hla a ka liamta injini khan magnitude 7.2 ana in lir hi anginga agency chuan lir hing tan tir khan mi sin ka sang ni jani somruk chuan liaman tuar ti soin damroi in te chu an luak khat vek ti atalang Civil Protection Agency chuan chiana thlennu hian mi zathum somthum pani chu chin hriat lova an la om thu le zon na kalpui mek ani thu an soya ling hin wanga chiana na sataka thlennuwa thlipui tropical storm Grace thokle in ruana sataka surzui boka wangin chan chuan na hi chaktaka kalpui thei ani lo United Nations chuan no pang nuai nga chuang da chu chena hmun eile in tur nei lewin an om mek ti soi Haiti a chung kotam takta chuan lir hingra phlak taka wang hian an nei engkim an chan towa tui lian wangin tui nen in chia pia rangin an khosame ka United Children UNICEF ayo Bruno Mai chuan no pangte khongai thlak zia hi khovel thiata aram puang chuakani lir hing tuana ber Liz Kayes khopuya chuan mitam tak chena in nei lovin an oma heng mi te hi football field book sakchopa an khosame kani UN World Food Program chuan lir hing tuate chom dole chanpui na chu Haiti a thu nei tu te nen an thok mek ti asoi
Haiti ram hian sang ni soma linghing ra phlak tak an tor awanga har sana sang an to a an in siam rem chola in chiana dang hi an tok le ta ani a President in thanpui nei ma zonga thu nei na chang tura an ruat Prime Minister Ariel Henry chuan thlakhat chung state of emergency puanga mi puite chu inpum khat tak a om turin a cha building thanem tak chu atlu sopa kum sang ni soma linghing ra phlak tak an tora wanga in siam rem chho me khian chiat na an tok le ta ani kum sang ni soma linghing a khan mi nuai ni chuang an thia in tam tak lu sopin ele bar zon na konga po angong na tak an la tua reng ani Israel Prime Minister Naftali Bennett chuan kar le hian US a zinin United States le Israel ramte thodun na tha aum zel theinan US President Joe Biden chu August ni somni paruk khian White House a amudon Prime Minister Bennett zin hian United States le Israel in kara thodun na chu atiket dona azin tur hian rampani sarkar le mipuite inzom na thuk tak nei te United States in Israel himna tura a inpeng na po atilang le ani ti in White House Press Secretary Jen Psaki chuan a soi kumin January thla President Biden and Donald Trump athlang nu khan US le Israel in lai china nge tak an nei thin khan ngai au chholo deuh nia soi ania hei wang hian Israel Prime Minister Bennett kai roi sarkar thar Trump athlop tu thatak Benjamin Netanyahu athlang nu abul atran thar le don ani Biden an Iran ne na nuclear deal an lo sial Trump an ai nu do san to chu ti nun thar le atumo wangin US le Israel in kar boru khi a thalu tuklo nia soinia Israel chuan Iran nuclear deal hi ado dalna sale Jen Psaki chuan ram foi tu pani te hi an ram chung le kovel himna tura poimo te le Iran chungchang te an soi dur ani ati Israel Prime Minister zin tur hi rampani ho tu ten Israel le Palestine tana remna ven himna le boruak tha an nei theina tur an soidun na rem chang tak le ram chung himna tura an thodun na tur hun poimo tak ani ti in White House Press Secretary Jen Psaki chuan a soi Burkina Faso marlama ni lai ni khan helten beipui an thlaka mi somli pasari vel an thi ni in an ram media te chuan an talang Arbinda Khobula in beina thlenga thi zinga somthum chu tual chungmi an nia sipai som pali le sarkar thlop tu mi pathum an tel bok anram media te chuan anram sipai ten hel som puruk an ka plung ve bok niin an talang ani nilai nia hel beipui thlak tu te hi Al Qaeda le ISIS te nena inzom na nei pol bok an ni rin ania anni hian a kha tokin Burkina Faso le a chevel ram Mali le Nigeria te chuan a kha tokin beipui an thlak renga kumina ringot po mi za chuang an that to kar masalama khan ral thuam keng hel te chuan Burkina Faso malama tho hian sipai som pani an lo tha to ba ka tual chung mi somthum an that to bok thotan ni po khan Nigeria mi somthum pasari an thata chung zinga som pali chu no pang ani nge Niger hian ni lai ni khan heng mi thi te suna tan hian ni chung hun man ani ron tin lo puang to anram chung hun tam taka anram puan zar angul chan vea an zar don thu an puang ani ole viewer te hne nangen na hanse vele tiang kan channel minla subscribe saklo te khan subscribe ti kha milo me sakve ngei turin kan ngen chawa subscribe tin me nuwa notification bell khan metle in ola inda donia tin comment te like te kha viewer te in tla sung lo tur le thanem ngai na han chwa deuh tur po in kana som chu ani